Buenos días, mi nombre es Marisa Caiban, soy estudiante del Centro de Apoyo Cayambe de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Politécnica Salesiana de la materia Ciencias Sociales. Hoy les saludo desde la comunidad Guarani Licaro en la provincia de Orellana. En este video va a compartir mi abuela Nemonte en su idioma Ewotere cómo era su vida y cuando era joven. Buto kiringa boba. Buto mara mien kimende. Bakib bate. Ni kemo babu. Tumena tono. Wote ene berani tono. Evan kerani ante wote abota. Keramani. Hukune a. Nyore kuma. Uyamune ene ante kete. Pene mete berani pa. Ene nyane. Hemngepe berani. Udama. Ebona berani yan. Henge. Uyamuna. Amate berani. Amatamini anani. Bete pon wakone inani pon. Yete berani. Pa. Renka. Renka. Hugana. Ujamana. Berani. At beko nege. Bane. Ya. Uran. Pa. Uran mai. Butumara mie. Kemete. No. Aya aban. Nyo. Karani. Nyo. Anuke. Venga, mai viwa kalani pa. Viwa kalamai. Adu munike butu puri ene poka. Butu kani yarani ida. Ene poka butu ene yu yakada. Kontara mani. Butu ni yara. Me vikantu ni makawi. Butu ni yara yawa. Awanka. Kawe. Pikanga uri ida arukanki. Butu puri aruke pike. Kete hoya onte mamanani kente hon kone howe poramai a oman hete onte al yite mawaira homonike onkura yite nyude hoye bukan mo kete kering ira keme gamani penen kape podani inyam wakone berani wote bete ponani Ura mai munita, buta barang mereka. Ura mai kemana enak. Kiuman berani, kete berani, anak. Hujung pun berani ya. Buta barang kena. Ada no gula, nanti ayah humani ya, humani. Kena, ente mama, apa dah demoni. Kete kimi kau mani, buta barang uri kena. Ni nani kebai adu buki gote kego mote ante karamai adu munike buni kaite kimi kego manipa kimente nyongo pone pik kembo nyongo pone bate aya kimi kego pa aya nyongo pete buto nane aya kimi yamo pik kembo bate riten kete kimi yamo Nyawo pone, buto puri, venga mete, ado buto barang vika, buto ninyada ni vika, kimi nyamo, ene budi, ninke, sanyada, ado bina, kimi na ande punan, ngana ina kimi ni, keka, hebana keke mo, kawudi, buto Sudan kete jangan mengadan dengan aina ke miran ya udah mena kenya pasan hal kai apa te ugen de penen anan de mani kai awak kai apa de penen apa kai apa de mani kete kimin mani wakune mama bete ene ante gute bete ponali buto barang muri wika ayai muim inja buto barang ten kimi kaya buka kimende nyongo we buto inga uli dika uli inga manta buka mante aya tumena ina kimenta buka kimende nyongo ti kenga bapo kaya hembe buto teni yara wika
me mana vega ate tabo ande wakone gura monita adu moniki betul menga uri memori kue uri tuka uri betul menga uri tania kemi kaya manipa mani kete betul kemi te tabo pa mi wakone gura mai kemi kaya manipa manyang kawai jadi ke beda Number one, make up for up, number one, make up for up, pero neta, ¿viste? Esta fue la historia de mi abuela Nemonte, una mujer sabia de la comunidad guaraní de Dícaro. Agradezco a todos por escuchar un relato y el canto que nos recuerda antes nuestras raíces y la importancia de conservar nuestras culturas. Les hablo Marisa Caiwa y hasta pronto.